Imboni TV. Martin Fayulu yavuze yuko mu gihe M23 itakwitabira ibiganiro nabo batagomba kuba bajya mu biganiro cyangwa se batazitabira muri rusange. Ariko kandi ikindi cyakomeze kuba muri aya masa nuko M23 ikomeje gufata ibice byinshi cyane muri Masisi ndetse no bindi bice bitandukanye, afashamo ibice bitandukanye muri rusange. Ariko kandi ubu tuvugana hamaze kumenyekana ibintu byinshi cyane byangirikiye mu bwato bwarashwe bwa FRDC. Twabivuze ku munsi w'ejo, ni byinshi byamaze kwangirika, byamaze kujya ahagaragara. Ubu tuvugana muri Mibunda abaturage bamaze gutangira gutahuka muri rusange, bari guhunguka kubera ko hafashwe na M23. Tureba ibijyanye n'aya makuru muri rusange yose uko yakabaye muri izi ncamake tubaye imikaze. Reka tuyarambure yose uko yakabaye mwese muri tubaye ikaze muri aya makuru. Nitwa Jabo Marashi, ndi kumwe na Nicola. Nicola, umeze neza? Yego, meze neza rwose. Twanzika aya makuru tubwira muri rusange ku magambo yavuzwe n'umunyapolitiki Martin Fayulu, aho yavuze yuko M23 itagomba mu gihe itabira ibiganiro by'amahoro nabo ngo batazitabira. Byo bihagaze bite muri rusange? Urakoze cyane. Ibi ngibi byatangajwe n'umugabo bita Martin Fayulu. Sinawe wenyine wabitangaje gusa, yahatangaje n'abandi banyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Situ cyane, reka tubanze tugaruke ku byo Martin Fayulu yatangaje. Yego. We yanabitangaje no ku mugaragaro, abandi benshi bagaye babyandika kuri Twitter. Yego. Hari n'ababivuze nk'umugabo bita Cardinal Fodore Ambongo, we yabitangaje ku mugaragaro. Martin Fayulu yabitangaje ku mugaragaro. Moise Katumbi yabitwitinze arabivuga. Abangaba bakaba aribo bakuriye ico bise S64 kugira ngo babashe kurwanya guhindura itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi. Ihuriro ry'imitwe irwanya cyangwa itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta. Itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta badashaka ko itegeko nshinga rigira gute rihindurwa. Nibyo. Aba bantu noneho bakaba baranje gutangaza uwo mugabo bita Martin Fayulu nyuma yuko abonye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ivuga ko igaragaza abazitabira iyo mishikirano n'abatazitabira iyo mishikirano. Yego. Ku rutonde ndiyabonamo M23 ndetse na Twirwaneho. Ntiyabonekamo MDKC yo muri Katanga. Ntiyabonekamo umugabo bita Thomas Rubanga. Basha bamubwira ati yahise atangaza aravuga ngo mugiye M23 itazagaragara natwe ntabwo tuzagaragara. Ni ukuvuga ngo we azakora ikintu agendeye ku cyo M23 izaba yakoze. Si cyo mvuze ko ari cyo bazakora, ariko mu byo babona ashobora kuvamo ibisubizo nuko na M23 ishobora kuba irimo. Uyu mugabo yanabitangaje arimo kubivuga kuri radio. Aravuga ati twebwe impamvu tuvuga ko M23 na MRDP Twirwaneho bagomba kuza mu biganiro nuko MRDP ndetse na M23 aribo bafite ibice binini by'igihugu bagenzura kandi ibyo bice bakaba baragize gute barabyigaruriye. Ati twe ntabwo twumva ukuntu biriya bice babyigarurira barangiza kwigarurira biriya bice aribo babifite aribo babiyobora barangiza ntibagire gute ntibagaragare mu biganiro. Ati kutagaragara mu biganiro kwabo twaba dusa nkaho tuzaba tugiye kugira gute gukina. Yego. Njyewe numvisemo ikintu gikomeye. Kuki umugabo bita Martin Fayulu ashaka kujya mu biganiro ari uko M23 natwirwa nabo bajya mu biganiro? Ese ntabona ko mu gihe batabaje mu biganiro nabo ibiganiro bajyamo nta musaruro byatanga? Nicyo nyine nashatse kuvuga. Babona ko mu gihe MRDP Twirwaneho itagaragara muri biriya biganiro, M23 itagaragara muri biriya biganiro, nta musaruro byatanga kubera ko nibo bafite population nini cyane. Bafite abaturage benshi cyane babashigikiye kuruta abaturage bashigikiye Martin Fayulu, bashigikiye Moise Katumbi, bashigikiye ba Frodolé Ambongo, bashigikiye n'abandi benshi bagize gute bafatanyije. Aba bose bagavuga ati M23 imaze kugira kimwe cya munani cyangwa se ndanye ngo kimwe cya kimwe cy'igihugu. Tuvuga ko bafite kimwe cy'igihugu runaka igenzura cy'igihugu. Urabona ngo muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze kugera kuri 85% bya Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyepfo bamaze kugera muri 87. Ni hanini cyane. Ni hanini cyane. Wibuke ko Kivu y'Amajyaruguru yonyine yaruturwana nk'inshuro zirenga nka 10 inshuro nyinshi cyane. Bakaba bavuga kandi harimo abaturage benshi cyane batandukanye. Bakavuga bati ni gute twebwe tuje kwicara
ngo tugiye kuganira, tugiye kunegosiya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twibereye hano muri Kinshasa, tudafite na komine tuyoboye, tudafite n'akagari twigeze twigarurira, cyangwa se muri Kongo babyita posta, tudafite iposta nimwe twigeze twigarurira. Abantu bamaze kwigarurira intara zirenga 2 batangiye gusatira izindi ntara batari muri iyi mishikirano. Eski iyi mishikirano hari icyo yamara. Ngewe ni igitekerezo cyanjye, wowe urambwira ko ucyumva. Ese iri jwi ritangiye kuzamuka rya Martin Fayulu asa n'uvuga yuko akeneye ko M23 yaza mu biganiro. Ese ntibyashoboka yuko mu gihe runaka twazabona yatangiye kwiyunga nabo, cyangwa se akabavuganira kuko yatangiye kubahamagarira kuza mu biganiro, arereka leta yuko bakenewe cyane? Ibi ntabwo byazamusunikira kwihuza nabo? Ibi byazamusunikira kwihuza nabo mu bigaragara, kubera ko mbere twabonye umugabo bita Joseph Kabila agera hariya mu duce tuyobowe na M23 ndetse na twirwaneho, haravuga ati njye nahageze nk'iki nk'umukongomani usanzwe, ntabwo nahageze nk'umuntu ujya gufatanya na M23, ariko akinjiramo nk'umunyepolitiki uri ku rwego rwo hejuru. Yahise atangira kugenda aganira n'amatsinda menshi atandukanye ya Kongo. Amaze kuganira n'amatsinda menshi atandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo matsinda yatangiye kugenda ayubakamo ikintu kijyanye no kwiyumvamo M23 no gufatanya nabo kugira ngo barebe uburyo bakora Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ibyangiritse bakabasha kugira gute kubisana. No mu madiskuru menshi yavugwagamo ko igihugu cyabo cya Kongo kirimo kigenda gisenywa n'umugabo bita Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nyuma yabyo ubwo uwitwa Kabila yahise agenda ajya kuganira na bamwe mu banyepolitike ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari hariya muri turiya duce twa Kenya. Bahageze bamaze kubahurira, bamaze kuganira, baza gukora icyo bita Sauver le Congo. Sibyo? Bamaze gukora icyo bita Sauver le Congo. Ntiyaciyemo amezi angahe tuza kubona Kabila yakirwa na AFC M23 ku mugaragaro. Yakirwa nk'umwami rwose. Yakirwa nk'umwami. Ntabwo harashira ibyumweru 2 uyu mugabo yakiriwe. Martin Fayulu nawe atangiye kuvuganira iki AFC M23. Kandi mu bantu batavugaga rumwe na AFC M23 ni umugabo bita Martin Fayulu. Yarahakanaga akavuga ati njyewe nabashyigikiye, sinshigikiye AFC M23. Mati njye sinshigikiye, sinshigikiye Sauver le Congo, sinshigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ndashaka ko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubona umutekano usesuye, bakabona ibibagenewe, imitungo y'igihugu cya Kongo ikabasha kugirwamo uruhari n'abaturage b'iki ba Kongo. Ariko ayo magambo yose yavugaga akavuga n'ibice birimo biberamo imirwano ko leta igomba guhaguruka ikabigiramo uruhari, ibyo bice iyo mirwano ikabasha kugira gute guhagarara. Hanyuma noneho ariko nyuma y'ayo madiskuru yose avuze, ayo ngayo nyaciyemo mu ncamake cyane, ariko nyuma y'ayo madiskuru yose yagize gute yagiye avuga, hahindutse irindi jambo rye ryumvikanye avuga ngo mu gihe bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Martin Fayulu aracana avuga ko ari we perezida w'igihugu. Iyo wese ni nako mufata n'ubundi niwe watowe n'abaturage na benshi baramwemera. Avuga ati njyewe mu gihe Perezida Tshisekedi atatumira AFC M23 ntabwo twagira gute, natwe ntituzajyamo. Byerekanye ko abashyigikiye aho ngaho nta mananiza urimo ubona arimo, birumvikana. Arimo arashyira igitutu Tshisekedi cyo guhamagarira ya mitwe kugira ngo ize mu biganiro. Byerekana ko rwose asa n'ubashyigikiye. None ahangaha turi gutanga ibitekerezo ariko biranashoboka. Nk'uko bivuze hejuru twabonye Joseph Kabila yabanje kwitarura yuko atari kumwe na M23, nyuma gato yihuza nabo mu buryo batakekaga. N'uyu Martin Fayulu yatangiye gakeya ari ku ruhande, none atangiye kubavuganira ahamagarira leta kubahamagara bakaza mu biganiro. Igihe twabona igitekerezo cyanjye ariko igihe twabona Martin Fayulu na Joseph Kabila bose biyunze kuri nanga bakajya muri M23 cyaba ari ikintu kimeze gute? Ni igitekerezo icyo ngicyo ni ubusesenguzi. Ubwo ni ubusesenguzi kandi naho
ni ubusesenguzi buba bufite aho buri kuganisha kandi birashoboka Yego. ntabwo twatekerezaga ko Joseph Kabila azingwa kuri FCM 23 Yego. igihe twari twarategereje ko abikora ntabyo yigeze akora Yego. gusa byavugwaga ko Joseph Kabila ari we muterankunga wa FCM 23 Yego. ariko yarangije kugera muri FCM 23 sibyo ntabyo yatangaje ngo avuge ngo ni njyewe muterankunga wa FCM 23 ariko wabisesengura avuga ngo arashobora kuba yari afitemo ukuboko kwe Yego. ntabwo waba wibeshe niko bimeze yego hanyuma noneho ukongera ukavuga uti Martin Fayulu yiyuzemo Martin Fayulu ntabwo agoye kwiyungamo arashobora kwinjiramo cyane agasanga Kabila agasanga ba Corneille Nangaa Corneille Nangaa ntabwo twari tuzi ko yagira gute yakwiyunga hariya muri turiya duce yego rwose abo bita ba Denis Asanga bariya ntabwo twatekerezaga ko nabo bashobora kugaragara muri za Sauver le Congo Yego. ariko bagaragaye muri Sauver le Congo nimba baragaragaye muri Sauver le Congo iyo Sauver le Congo ikaba iyobowe n'uwo bita Kabila ariko kugeza ubu ngubu bakaba bataragaragara muri FCM 23 byanga byakunda uriya muyobozi uyoboye Sauver le Congo irashobora kwiyunga kuki irashobora kwiyunga kuri AFC M23 twirwaneho Yego. nimba biyunze kuri FCM 23 n'abari abagabo bita ba Martin Fayulu batangiye kuvuganira mama 23 ko bagomba kujya mu myigaragambyo byanga byakunda hari communication yabo bamaze kunoza cyangwa se bamaze kubona ko Kisekedi afite ari très faible adashobora gushakisha uburyo akavaringa igihugu ahubwo igihugu kirimo kigenda kigarurirwa na mama 23 niba igihugu kigarurirwa na mama 23 ndetse na twirwaneho gifite perezida w'igihugu ntabashe kugikavaringa igare ko ntanasubiza inyuma ya mitwe byanga byakunda nawe uri umunyepolitike ntabwo ushobora kujya gufatanya n'umuntu ufite intege nke ahubwo ujya gufatanya na wa muntu ubona urimo agenda akora udushya tudasanzwe ari ku ruhande rwa diplomasi ndetse ari no ku ruhande rw'imirwano icyo wari uvuze ngira ngo kirumvikana neza kuko twabonye abanyapolitike benshi muri kino gihugu bagaragara ko bakoresha uyu mutwe nk'igikoresho kizabafasha guhana cyangwa se kumvisha Tshisekedi yuko yagombye kugira impinduramatwara bakavuga bati wenda bizatuma ava ku butegetsi bakoresha uyu mutwe nk'igikoresho gikura Tshisekedi ku butegetsi cyangwa se gifata ibice none nabo bigenge abenshi bakabikoresha muri ubwo buryo ngira ngo nanga dushobora kubona mu gihe runaka hawe impinduramatwara mu buryo tutatekerezaga tukabona birashoboka cyane ibyo ngibyo urimo kuvuga nibyo impinduramatwara zari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaziteze harashobora kuba kudeta danto harashobora kuba kudeta icyo ni kimwe icya kabiri Perezida Kisekedi arashobora gushyirwaho igitutu agahunga kubera ko uriya mugabo Perezida Kisekedi iyo ubona arimo kuganira ntabwo akunze kuganira na bano baperezida ba Afurika abaperezida ba Afurika usanga batera umugongo akajya kuganira n'abaperezida bo ku mugabane w'Uburaya bakaganira n'abaperezida bo muri Amerika akaganira muri za Aziya muri za Europe bariya bose niba usanga bagira gute bagenda baganira abandi bagenda baganira ni igicege ngo twabyita iki abangaba batitwaje abangaba badafite aho babogamiye babita bikiza Human Rights Watch n'ibiki yego iriya miryango runaka iriya miryango mpuzamahanga idafite aho ibogamiye iriya miryango mpuzamahanga idafite aho ibogamiye usanga nayo Kisekedi ayikoresha akayigira ingiki nk'iturufu bishatse kuvuga iki impamvu Kisekedi atiyegereza abana perezida ba Afurika ngo babashe kugirana ubushuti bagirana inama bamwereka uburyo ashobora kwitwara mu kuyobora igihugu cye nuko azi ko biriya bihugu by'abazungu ari byo bishobora kumufasha mu gihe yaba avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangije gutsindwa urugamba barashobora kumuha iki ubuhungiro azi ko ageze mu bimwe mu bihugu bya Afurika bashobora kumutanga akaza muri Kongo akaburanishwa ku byaha yagize gute yakoze ibi byaha byose birimo bikorwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Kisekedi uzabishinjwa n'abasirikare yatumye hariya ku rugamba igihe cyose aba yavuye ku butegetsi igihe azaba cyose yavuye ku butegetsi ubu akaba yatangiye kwiyegereza biriya bihugu byo ku mugabane w'Uburayi avuga ngo reka ndebe biriya bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ari byo niyegereza mu gihe natsindwa urugamba shobora kugira gute shobora kubona ubuhungiro birumvikana cyane reka tuse twimuke tujye ku yindi ngingo nawe yarikoroje ahangaha reka tubanze tugere hano gatoya umugabo bita Martin Fayulu yarangije kuvuga ibyo ngibyo tumaze kuvuga umugabo bita Fodoli Ambongo akaba ari cardinal
we yarangije kubyemeza aravuga ngo Kisekedi mu gihe adashobora kwicara we ku giti cye ngo yiyumvemo abakongomani ba AFCM 23 twirwaneho ngo abiyumvemo nk'abakongomani akaba yatekereza ko atari abakongomani nta mahoro azaboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibi ngibi byose tuba turimo ngo tujye mu biganiro tugifite abantu turimo tugenda dusiga inyuma tubita ko kandi bacu b'abakongomani tukabasiga inyuma bacu b'abakongomani tukabasiga inyuma ngo tugiye kuganira nta kibazo nacyo tuzaho tugikemura nta kintu turi gukemura ntacyo. Uyu mugabo kandi akaba yarabitangaje imbere igihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatsindwaga mu gace ka Bunagana. Uyu mugabo bita Frodorian Mbongo buriya bariya abapadiri bazi kureba kure cyane we yahise atangaza abwira Felix Tshisekedi aramubwira genda usange ma 23 natwirwaneho bakiri hariya muri Bunagana ugenda uganire nabo numara kuganira nabo bakiri muri Bunagana nushaka ubasabe basubira inyuma baje muri Salamba mubone kwicara muganire nubategereza bakagera muri Rucuru bakayifata bakagera muri Masisi bakayifata bakagera muri Goma bakayifata ibyo bazagusaba byinshi cyane kugira ngo mwumvikane bizakugora kubibona kuruta uko ubu ngubu aribwo bari kugenda ukicana nabo mukaganira ukumva ibyifuzo byabo ukumva ibitekerezo byabo birumvikana. Yego ibi ngibi akaba ari byo yagarutse amubwira ati nabikubwiye kera tiwabasha kubyumva ariko noneho reba ubyumvishe ariko bamaze gufata zabaye nyinshi cyane tutagifitaho tugomba kugira gute kubigarurira. Ni umutwe umuremereye Tshisekedi ni umutwe umuremereye cyane. Ibi ngibi bikaba kandi byatangaje ariko birahuye nta nubwo bigarukaho cyane. Umugabo bita Moise Katumbi yamuciriye umugani aravuga ngo uwanze kumva ntabwo yanze no kugira gute no kubona. None arimo arabona kuko ibi yabishyize mu rurimi rw'Igiswahili aravuga ngo wanze kumva ntabwo yanze no kugira gute kubona. Nibyo rwose yavuze ati baramubwiye yanga kumva ariko none ibyo arimo agira gute kubona nibyo bimugoye cyane kuruta igihe yari kumvira cyagiye akirinda kubona ibi ngibi barimo kubona. Kuvuga ngo niyitegure kwirengera ingaruka zigiye kumubaho cyane rwose birumvikana yamubwije ukuri kose kandi guhari. Nagira ngo tujye no kuri inkuru yakomeze kurikoroza muri rusange. M23 ikomeza gufata ibice bitandukanye muri Masisi n'ahandi hatandukanye. Ibice imaze gufata aka kanya ni bihe Nikora? Urakoze cyane. M23 imaze kwigarurira ibice byinshi hariya muri Masisi ariko ibi bice irimo yigarurira ni ibice yari isanzwe irimo. Ibice yari isanzwe irimo Wazalendo, FARDC, FDLR babagabaga ibitero bakabigaba kuri M23 bashaka kugira ngo bino bice babashe kubyisubiza. Mu gihe bashakaga kwisubiza ibi bice ntibyabakundiye kubera ko ingabo za AFCM 23 bari maso kandi bashaka kugira ngo barebe uburyo barengera abaturage. Bakaba barangije kwigarurira ibi bice bikurikira. Hari agace bita Shongo kano gace bita Shango barangije kugira gute kukigarurira sinzi nimba ruko nguko gasoma kubera bibira bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari gihe ushobora kugasoma ukagasoma mu Kinyarwanda cyangwa se bafite ubundi buryo ugasoma. Hakaba agace bita Kawele aka ngaka M23 yarangije kugira gute kukigarurira. Aka gace bita Bibatama kandi nako yarangije kukigarurira. Aka gace ejo bundi umugabo bita General Autoproclame Mutayomba amaze kugera hariya ku murongo w'urugamba avuye muri za Kinshasa ndore ko yari yararashwe abantu benshi baramubitse ngo yarapfuye abandi ngo aracyahari ariko yaravuwe arakira. Mutayomba asubira ku murongo w'urugamba yagaragaye ageze hano muri kano gace ka Bibatama. Ingabo za Repubulika ingabo za AFCM 23 bahita bakubita agatoki ku kandi baravuga bati aka gace tugomba kukigarurira n'uyu mugabo bita Mutayomba tukamukurikirana tukareba uburyo tumufata. Hano kano gace Mutayomba amaze kumva ko M23 ishobora gufata kariya gace bahise bahunga bagihunga noneho berekeje ahagana he bahise bahunga berekeza hehe bahise bahunga berekeza hariya muri riya shyamba rya za Gatoyi. Bakigera hariya muri Gatoyi ingabo za AFCM 23 twirwaneho bahise babakurikira directement bagera neza hariya muri Gatoyi. Binjiye muri Gatoyi ifite igice kimwe kirimo abaturage ikindi gice kikaba kirimo kigizwe n'ishyamba. Icyo gice cy'ishyamba
kikaba cyari kirimo FDLR FARDC Wazalendo ariho bari barashinze ibirindiro byabo bakomeza kugaba ibice hariya muri turiya duce twa Masisi. Ibindi birindiro byabo bakabijyana hariya kuri uriya musozi bakunze kwita ngo ni Mitimingi. Izi ngabo noneho za FCM 23 zahise zizamuka zigera neza hariya muri turiya duce, bakigera hariya muri turiya duce twa Gatoyi babakubise babakura muri axe ya Gatoyi yose, bakubita FARDC FDLR Wazalendo babakubise cyane babakura hano muri tuno duce twa Gatoyi. Iyi Gatoyi ni nyikubwira ntumve ko ari quartier, ni secteur, n'ahantu hanini hagutse hafite uduce twinshi dufite icyo dusobanuye. Yego, hano babakubise babakuramo, yewe barongera barazamuka mu duce tw'ishyamba natwo barongera bagira gute batubakuramo, kugeza aya masaha barimo barahanganira mu duce bita za Mitimingi. Birumvikana. Bakaba bakubise n'akandi gace bita Bukumbiri. Kano gace ka Bukumbiri nako bari barakagize indiri y'aba FARDC FDLR n'Abazalendo. Babakubise nabo babakura muri tuno duce barabirukana. Hanyuma noneho hakaba kandi gace bita Kumugunga. Hano gace turiya duce twaza Kumugunga. Aha ngaha natwo bashakaga kugira ngo barebe uburyo baza kugira gute kuyigarurira, ariko FCM 23 yabakubise ibakura hano muri tuno duce ibasubiza inyuma irabirukana kugeza ubu ngubu muri utu duce nta Muzalendo ukiri hano muri utu duce, ariko tibivuga ko muri Masisi hari uduce batakirimo barwaniramo. Yego, bafite target yo kugira ngo barebe uburyo bazamuka bakinjira muri tuya duce twa Zangungu, banyuze muri tuya duce twa Zakawele, barebe uburyo bakigarura Ngungu, bahita batambuka barebe uburyo bagera muri Rubaya. Buriya ndi bareba neza centre ya Masisi cyangwa se Petit Masisi. Iriya centre ya Masisi buriya kuyifata no kutayifata nta kibabwiye, ahubwo icyo bashaka kugira ngo bigarurire ni Rubaya. Yego, birumvikana cyane. Reka turi n'ubu bwato bwamaze kuraswa bwa FARDC ejo hashize, hamaze kumenyekana ibintu byinshi byangikiye muri ubu bwato. Ni biki byangikiye mu bwato bwa FARDC bwarashwe ku munsi w'ejo na 23? Urakoze cyane. Tutarinjira kuri buriya bwato, nyemerera tubanze twinjire mu bintu bijyanye n'urugamba kuko hariya muri Masisi twari tubivuze. Hari utundi duce twafashwe muri territoire ya Mwenga, muri za Mibunda, muri duce twa za Mibunda. Aha ngaha ni muri Mwenga toujours. Hano muri Mwenga hafashwe uduce twinshi dutandukanye. 23 nyuma yo kwigarura uduce twinshi hariya muri Uvira, muri territoire ya Fizi. Ubu ngubu noneho yahinduye umuvuno yerekeje muri Mwenga. Dore uduce imaze kwigarurira, imaze kwigarura agace bita Kawere, Kaseke, Tumungu, Kalulu, Nabindi, Kalulu, Muhambu. Utu duce twose yarangije kugira gute, yarangije kutwigarurira. Kwigarura tuno duce icyo bishatse kuvuga, bishatse kuvuga ko irimo igenda isatira territoire y'iki, territoire ya Mwenga. Birumvikana. Niyo bashaka gusatira ngo barebe uburyo bayigarura, bayinjiremo bafate iriya territoire yose. Mu gihe iriya territoire bayifata bakayigarurira, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba zigiye gutakaza territoire ya kangahe hariya muri turiya duce twa za Fizi muri twa Kivu y'Amajyepfo. Baba bagiye gutakaza hafi y'amateritware yose, akaba agiye territoire ya Karehe niyo batararangiza kwigarura igice kinini, ndetse na territoire ya Kabare. Yego, ariko utundi andi materitware hafi ya yose barangije kugira gute, bayavuyemo, barangije kuyageramo. Oyandi barayavamo yose, hari uduce bagifite ariko ari nibyo basigaranye. Ariko kugira ngo bakuremo na Mwenga zaba ari imbaraga nyinshi cyane, kandi abasirikare barimo barwana muri Mwenga baba barangije kubafungira inzira. Birumvikana, tanzira bafite yabahuza na Bukavu, tanzira bafite bamanuka ngo bagere muri Zanzibar cyangwa se banyure muri za Kaziba, iyo ntayo bafite. Tayo bafite bazamuka ngo bagere muri Gipupu, 23 natwirwaneho barayifite. Tayo bafite yabageza hariya muri Mibunda nayo barangije kugira gute, kuyifunga. Tani inzira bafite yabageza muri Mikenge ngo banyuze Penzero, byibura bamanuke baje guhura na bagenzi babo barahagana hehe, bari muri turiya duce twa za Baraka na Tenafizi. Tani inzira bafite yabanyuza Indondo yose, ngo banyuze ku Ndondo hariya muri za Mikenge bagere muri za Bijombo, bakubite za Murambya, batambuke bagere muri za Mitambo. Mitambo urabizi ko AFCM 23 natwirwaneho aribo bayifite ngo bahita bamanuka berekeza muri twa duce twa za Uvira. Ubwo icyo abagihari ni ukwirometa cyangwa ni ukwirometa bonyine, barangiza kwirometa cyangwa bakaraswa bugiye bakanga kuzamura iki amaboko. Yego.
birumvikana cyane. hariya iyi mirwano ikaba irimo gukomeza kubera hariya muri turiya duce bakomeza gusonga imbere. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko kuri segiteri kuri teritwari ya Mwenga hari amasasu yagaragaye arimo agwa hariya kuri teritwari neza. Binavuga ko inzu ya teritwari ishobora kuba yararashwe, ariko abazalendo bavuga ko yarashwe na M23 nabo barabinyomoza baravuga ati twebwe ntabwo tujya turasa igikorwa remezo. Ubwo yaba yararashwe nande? Bavuga ko abazalendo bayirashe barimo bashaka gusheringa. Rero ko abazalendo bagiye kuva mu duce hari igihe baturasa, babonye muri Minembwe bajya kwivana basize barashe iminara yose y'amatelefone barayangiza. Ni ikibazo, n'ubuswa bukomeye. Ubwo n'ubuswa bukomeye kuba bashaka kwigarurira agace cyangwa se kuba hari ugasanzwemo ugasiga wanyije ibikorwa remezo kandi uzabikenera mu gihe wazagaruka kugaruka muri turiya duce uje kuyobora, ariko ntabwo wavuga ngo uzagaruka urimo wangiza ibikorwa remezo. Ni ikibazo gikomeye. Twinjire muri Mibunda. Nyemerera mu duce twa za Turambo hariya muri Mibunda ku munsi w'ejo hagaragaye inka nyinshi cyane z'abanyamurenge zivuye muri za Minembwe. Izi nka n'abaturage bari batuye muri turiya duce twa za Mibunda bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hariho n'abafurero batigeze bahunga. Aba bose bari batuye muri turiya duce twa za Mibunda bari barahungiye muri Minembwe. Nyuma y'uko basenyewe imihana yabo bakayitwika bahungira muri Minembwe. Ariko ku munsi w'ejo hagaragaye inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bagiye muri turiya duce tw'iki twa za Mibunda bari kujyayo basubira iwabo, bari guhunguka. Yego, inka zagaragaye zirimo zirishanu bita za Turambo. Hari ubwatsi bwinshi cyane, abashumba baziragiye baragiye hariya muri turiya duce, ndetse baza no kugaruka zikarisha muri turiya duce twa za Turambo, ariko zigahita ziza zigataha muri turiya duce twa za Marundi. Ni ukuvuga ngo ibiraro biri hariya Marundi, ariko barimo baragira mu bice byinshi bigize gute bitandukanye. Yewe binavugwa ko hari abatangiye kera kugira gute guhinga, batangiye guhinga. Urabona igihugu kimaze imyaka 9 nta muturage ugeramo badahinga, byanga byakunda mu kuba barimo kuragiriramo inka barahita batangira bagira gute banahinga. Birumvikana. Hariho n'intoki zari zirimo, hariho n'iki n'imyumbati yari irimo n'ibindi byinshi bitandukanye byari biri hehe muri kiriya gihugu. Umutekano waragarutse kuva MRDP twirwaneho na M23 bagera muri turiya duce bakareba uburyo bigarura za Mikenke bagatambuka kigarura za Mibunda, bakaba barangije kwigarura icyo bita Gipupu. Bakaba batambutse bakigarura turiya duce tundi turenga 6 nababwiraga. Abanzi bakaba bari kuri Forêt Equatoriale. Aho ngaho nta mpamvu yatuma abaturage batagira gute badatangira baza mu byabo barakora ibintu byose kuri gahunda cyane rwose. Ibintu byabo byose barabikora hehe kuri gahunda, kandi bitonze bacungiwe umutekano na M23 ndetse na twirwaneho. Birumvikana cyane. Bwa bwato bwarashwe ku munsi w'ejo ibyangirikiyemo. Ni iki byangikiye muri rwa bwato bwa FARDC buriya bwato bwarashwe hariya ku munsi w'ejo twarababwiye. Abantu bamwe bakiritika ngo nta bwato bwarashwe. Bwato bwararashwe burashwe n'ingabo za M23 nibo baburashe. Yego, ntibarabyigamba ngo babivuge, ariko ndibaranabihakana. Ariko amakuru arimo avugwa avuye hara ku murongo w'urugamba nuko buriya bwato bwarashwe na drone ya kamikaze ya AFC M23. Ubu bwato andi makuru yose narayababwiye ku munsi w'ejo. Ngiye kubabwira ibyatikiriye none muri buriya bwato. Niko bihagaze. Buriya bwato bwari burimo amakontineri 5. Ayo makontineri 5, kontineri 3 zari zuzuyemo indege za drone. Izi ndege za drone zari zije kugira ngo zibashe guhangana na AFC M23. Dore ko nayo bayishinja ko isigaye izikoresha cyane. Ikarasa ari mu basirikare b'Abarundi ndetse ikarasha no mu basirikare ba FARDC. Bivugwa ko bahise bagira gute buriya bwato M23 yahise ibubonera kuri irarasa kugira ngo uwo musadu uzajye kugera kuri FARDC bamaze kubaca intege neza cyane rwose. Abo bwato bwari bugeze ku kirwa bita Kavala. Iki kirwa kiri ahantu bita Kavala kiri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri Tanganyika, ni muri Lake Tanganyika. Ariko ku ruhande hakaba hari amazi y'u Burundi no ku ruhande hakongera hakaba aya Tanzania. Ni ukuvuga ngo Lake Tanganyika ari igihugu cya Tanzania gifite amazi yabo, hari igihugu cy'u Burundi nacyo gikoraho, ari na Kongo ikongera igakoraho, ariko akaba ari yigira hanini cyane. Hano muri Kongo bafite radare zabo zashakaga gutagetinga ngo barebe neza barebe ubwo bwato uburyo bwahagurutse, ariko radare zabo ntacyo zagize gute zakoze.
radari za M23 zabashije kuyinetraliza zinetralije mu gihe bakurikiraga buriya bwato barabubura mu mazi. ubwo communication yabwo bayica intege neza bahise bayica intege barayibura ku buryo ku ikoranabuhanga utari kuyibona, ntabwo bari kuyibona. None bahita biyambaza abagenzi babo b'abarundi nabo baba bafite radari zabo hariya mu kiyaga, barabwira ati nimudufasha, nimurangiza kudufasha murebe uburyo buriya bwato mwaturebera ahantu buherereye. Abarundi barabwira ati turimo turabona, ariko bagitangira kureba uburyo buriya bwato babona mu kanya gato no guhumbya no guhumura, nabo babahamagara ati babubuze biyambaza Tanzania ati twebwe ntabwo twigeze tunabona. M23 yo yari kirimo ibukurikirana neza ahantu bwari bugeze. Baje kugira gute? Baje kwigira imbere bumaze kwegera, baza kugira gute? Baza kurekura drone ya kamikaze iraburasa. Iyo drone ya kamikaze niyo yakubise ubwo bwato amakontineri atatu yararimo drone, andi abiri yararimo imbunda, harimo amakompra, harimo amasasu menshi agize gute atandukanye. Aya masasu yararimo n'amakompra yararimo gukubitana n'umuriro w'ikompra rya drone. Bwa bwato bwahise bumanuka direct, bumaze kumanuka buribira neza, bwahise kuzika n'ikinyarwanda kuzika ni giswahili banza nko gushyingura gutya. Bwahise bumanuka neza bwinjira mu burishingura mu mazi, bwahise bumanuka neza bwinjira mu mazi indani. Kugeza ubu ngubu bwo bwato ntibyigeze bwongera kugira gute, babura ibirengero. Gusa icyaburashe ni drone ya kamikaze niyo yakubise buriya bwato. Gusa M23 hirigamba ngo ivuge ko ariyo yaburashe, ariko ingabo za FARDC zirimo ziravuga ko ari M23 yagize gute yaburashe. Birumvikana cyane. Yego. Nikoreka amakuru tusoreza ngaha tutegure n'andakurikira. Yego, tugiye gukomeza gutegura andi makuru, turaza tubabwira uko byifashe muri turiya duce twa za Uvira, turiya duce twa za Baraka, naho urugamba ruracyaremereye cyane, ariko amakuru twebwe nakagaruka. Reka ndagushimire cyane Nikora, ndabona banye natwe muri amakuru yose ndabashimiye. Nitwa Jabo Marashi hamwe na Nikora, mwese Imana ibaho umugisha cyane. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.